Dah dia bangunannya. Yang na di hotel kan dalam lungki-lungkinya di sini na bangunan Habib Buga Asy. Siapa tu? Di kawasan Aziziyah. Di sini bangunan tapi kan hotel. Bangunan sagai tinggal di sini urang Aceh. Dan Do you speak English? This is Wakaf Habib Buga Asy, right? Yeah. I'm a Chinese. I'm from Sumatra. Yeah. So may I come in? I'm not here the manager here, no, just I'm not the manager here, I'm lease here. You live here? Just yeah. nobody here there. I'm living rent here, no, nobody here now. How do I contact the person who living here? Actually, I don't know. Your number, Yes, can I get number please? This is Channels Television's breaking news. Jino lon na di ke Holiday Inn, yo tempat penginapan lawit musim hajinya. Holiday Inn di kawasan Aziziyah. Di sini musapat dengan jemaah haji dari Eropah, LNG, dari Norway, Jerman, Itali. Sebagian besar memang kayak di booking oleh jemaah haji dari Eropah. Di kawasan Aziziyah, anda jauh daripada Jamrah, tempat berjamrah, Batu Jamrah, dan di kejana ke Al-Baik, restoran Al-Baik ya. Sedangkan 500 atau 600 meter lekor Holiday Inn na sabah tu rumah wakaf Aceh, ke wakaf Habib Buga Aceh yang menulis lembu Isa. Siatu lenjak dan jina matang suum tarik uroh, wate katro tu lembi tebak dulu. Jadi itunya istilah je melacak jejak Habib Buga Asy. Ada melacak jejak harta wakaf Habib Buga Asy di Mekah. Suumdat tunggu 45 tapi dia tak semangat dah. Yang baik kendo. Urang dona yang jin dalam videonya ni bagi tujuannya untuk pendidikan dan silaturahmi dan penambah wawasan bagi urang dona urang Aceh yang nak di luar Nanggro, yang nak di Toto kawasan Mekah atau di Nanggro Arab, tahu kena sirah dan minta wawasan mengenai harta wakaf urang Aceh, urang cik kita yang nak di Arab Saudi nya. Ni kontakkan aku deh sehingga mentambah wawasan bahawa dona urang Aceh kan Nanggro, kan urang Nanggro sik tabotuk je. Sumdat tetap semangat aku. Wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Pat Mantang yang dalam videonya. Kabeh musim haji, maka haji lonjak kena. Jak sawa kawasan Aziziyah, daerah tempat wakaf Habib Buga Asy. Jalan tunjuknya langsung dari jembatan penyeberangan. Sumdat tunggu, bah, dia apa? Yang daerah sini menyentuh meter atau 150 paling jauh dari tempat londangnya, dari tempat penyeberangannya di kawasan Aziziyah. Yang kawasan penginapan rumah wakaf Habib Buga Asy. Sedangkan tempat pelemparan Jamratul Aqabah, Jamratul Ula atau Jamratul Wusta, dahanan dilikut daripada bangunannya sekitar 1 meter dari sini. Musabah hanya terjak langsung. Jadi payah datang dari jembatan penyeberangannya. Datang yup. Tu mecut tunggu. Datang yup. Tajak lah lungki-lungki hotel kan. Berada bacu tu paling jauh 200 meter. Lakanya ler tu. Sebab tak lungki-lungki tak ada melungki-lungki hotel. Dekat tu. Ya. Jadi kebetulan tak senambung dari Muno. Kemeng bite bawa ulun di jembatan penyeberangan di kawasan Aziziyah di Mekah. Kebetulan tak pi di kawasan Aziziyahnya menyenangkan likolonyo memang jalan raya, tapi belah dia jalan rayanya tepat ji belah dia bangunannya yang nak di hotelnya dalam lungki-lungkinya di sini na bangunan Habib Buga Asy.
Sabah tu di kawasan Azizia. Di sinan bangunan tapi kan hotel. Bangunan sagai tinggal di sinan urang Aceh. Dan daerahnya cukup to dengan tempat melontar Jamrat Akabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta yang kurang lebih dilikut bangunannya. Bukannya, tapi bangunan dah tu yo. Dilikut hotel kan. Dilikut hotelnya sekitar 200 meter belah deh. Belah hunun ke dalam. Menjadi dapat sekitar 100 meter paling jauh. Jadi di sini tempat pelemparan Jamratul Aqabah salah satu wajib haji. Jadi penyendekalan letaknya sangat strategis diapit antara jalan rayanya dan belah deh yang lebih kau guna bawah kawasan bangunan wakaf Habib Buga Asy. Jadi torat di nanti kawasan Azizia, sedangkan Mekah belah deh. Yan, Mekah nak ke jalan tepat laju gede. Tepat laju. Jangan belok belah wi. Lu belok belah wi lian. Nuwe unun. Yang sedak ju papun tanda tulis haram. Atau Masjidil Haram. Lakap di sini ikan haram. Wadai ikan haram kan berarti halal haram. Jadi singkatan dari Masjidil Haram. Nikalan cukup strategis tempat ji. Nya kawasan Azizia sekitar 12 Cauro. Suhu sekitar 45 derajat dan jino kabeh musim haji. Baru habis haji. Sehingga jino leh lontar Jamratul Aqabah, leh lontar bate, biasa ji urang jemaah haji ke melontar rial. Bak gede-gede. Maksud ji ke membeli hadiah untuk puau kampung dorang masing-masing. Jino kamu li normal kelai trafik. Padahal baro-baro dan baro-baro salam penuh sesak di sini. Ukuran menyahana raya Sabah sangka tepak motor-motor. Nyo kawasan Azizia nanti. Cukup suum. Kadang aspal dah yang kata peluk. Saking suum ji. Bah tapi menan. Menyemakan dan cukup jai di sini. Bahkan jeep langsung baik tengah jalan. Terutama jalan Wate Tajau. Imina. Uminanya na Zamzam jeep WBA ju. Menyepuleh bagalon untuk puau hotel. Bahkan di hotel sendiri na Zamzam yang pre. Ono kedilai untuk tersambung kelai. Dan satu tajak bak rumah wakaf Habib Asy yang lon tunjuk menoh dilikut daripada hotel menyalon zoom dino sekitar 150 meter dari tempat londang dino. Hana payah jak dengan taksi tapi jejak dengan tapak. Dengan bantuan Google Map InsyaAllah akan merempat di sini. Ma'assalamah. Kemung bitai baca sagai. Bawah saji lokasi penginapan Habib Buga Asy di Azizia jito TK di sini. Anjir lenjak contoh tu umtat. Jadi lem dari sini menteng. Menyesu umtat api adum megok-gok je dan gok-gok lah goyang-goyang kan. Okey, kemung bitai baca sagai nyo ke dilikut lo lokasi menuju penginapan Habib Buga Asy yang di Azizia anak tajuk dan dilikut lon tanda haji nak ke to TK. Punya bahasa Melayu ke Tadika, punya di Indo ni ke TK. Daerah perumahan atau ramai urang lah je dekat sini. Daerah normal di Arab Saudi memang lagi di Mekah. Urang-urang Arab, baju Arab dan parkir motor belah wilaunun kadang-kadang ada disiplin. Katanya lu begah kelem kritik yang kan memang betul. Ada balap motor ngeri tak tu. Okeylah, kajet meno. Yang kawasan je. Zanyo TK yang to rumah Habib Buga Asy dan dia hotel Holiday Inn. Dan Holiday Inn tempat lu tinggal bintang 5. Rombongan daripada jemaah haji di Eropah dan Kanada di sana tepat dengan Inggeris seperti itu.
Inggeris hana di Eropah je sebab dia kena duit EU. Okey, jadi hana jauh cerita kalian yang 4 hotel Holiday Inn, sedangkan penginapan Habib Buga Ashinyan yang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uronyo kebetulan tat ulun na wate leh musim haji yang kabeh sehingga lenjak kena tiat u Aziziyah yang lun dengar di sini na wakaf Habib Buga Hashi bangunan ji lagi kos kan kos tapi bangunan memang yang na dikela tempatnya betul wakaf Habib Buga Hashi kan buga tapi bujak tapi penyerta baca buka penyerta bahasa kerja lah. Daerah kawasan Aziziyah to Holiday Inn hotel tempat lun tinggal dan persis jinona di sino ikulun ana tajo cerita jam tepak kawasan ji to mosikula nak mit to tika tadika punya bahasa Melayu punya di Indo diken tika nya tika ji ikulun na bendera Arab Saudi bendera hijau musabak lu hana lu pegak appointment tiba-tiba spontan lu nyak je kena hana lu pegah sebab kiban birokrasi di sini hana tu so tak kontak tak pegah ubina laju. Jadi lunjak tu laju tak kalian peke ibi tamang atau merupakan urang acar di sinan. Sedangkan lun halal turi mesti ropi dan di sinan. Okey jin tak mang bangunan wakaf Habib Buga nya na urang Aceh sang tadi. Cilon kalian le. Nya urang Aceh sana. Kalian le. Assalamualaikum akhi. Do you speak English? This is wakaf Habib Buga Ashi, right? Yeah. I'm a Chinese. I'm from Sumatra. Yeah. So may I come in? I'm not here the manager here, you know. Just I'm not the manager here. I'm lease here. You live here? Yeah, Just yeah. nobody here there. I'm living rent here. No, nobody here now. How do I contact the person who living here? Actually, I don't know. I don't know. Your number. ما أعرف التليفون. Yes. Can I get number please? ما أعرف التليفون في محمد. Funduk. Maybe second ago. Maybe after 2 hours come back. After 2 hours. Okay. Yeah. Where come from? Me? Huh? Egypt. Egypt. Yes, I know. Okay. Thank you, brother. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan part mentang yang dalam videonya. Ulun nawate mesti uro 2 euro segelom tagi sakalayu Sweden. Ulun jak kena musaja wakaf Habib Buga Ashi yang biasa je tak dengar atau tak baca bak koran media dan video bak YouTube. Jino musaja ulun jak kena lebih wate untuk jak kalian kiban bangunannya. Dan ternyata memang hana tajuh dari hotel tempat lun tinggal di Holiday Inn di Aziziyah dan menyepih hana netupat pak lokasinya untuk jita komunikasi bagi donor yang kemengejak kena bagi jamaah umrah dan lain-lain ji. Maklum kalian na urung dubit tamang tapi musabak hana taturi lam hana ta komunikasi dengan awaknya maka ji ulun preh di luar jino letiat untuk lun damang dan lun bitek bak donor kiban suasana di dalamnya pekeh na merempuak urang Aceh di dalamnya atau hana. Jadi nyo hanya intermezzo. Jika tu hanya sebagai selingan segolom jemaah dari Sweden gisa kelayu Sweden le musim hajinya. Dan corak rumah di Arab lagi ni. Narinya nah lift okso. Oh, Nay. وإذن في الناسب وقف Habib Buga Ashi. Kita baca. Wakaf Habib Buga Ashi. Ya, Mekah Al-Mukarramah. Pintu je. Ayo tak, tapi hana urang sayang. Pada nak buka kontak lagi yo. Urang Aceh dari Sweden teka. Hana tak tahu kontak. Lampung dah. Yan ke. Nyo ilun daripada
nyo nak keilen daripada rumah wakaf Habib Buga Asyi yang na di Azizia. Satu meter dari ke hotel Holiday Inn. Holiday Inn yang nak ke hotel bintang 5 yang paling terkenal di Azizia. Sehingga menyertai ijak kena bagi orang dono yang pun tak ijak. Patokannya nak ke Holiday Inn Azizia. Dan dari sinan kalau Google Map satu meter 50 meter nak sekitar beli ke Holiday Inn yang ke menumpak laju jalan ubudnya untuk macam nejak kan buka kontak je tajuk alamat untuk menumpak bangunannya Wakaf Habib Buga Asyi. Bujak betul dengan jim pada tak punya tak baca Buga sebab Buga daerah Matang dia. Ya, sebab lunjak zero hana lu buka kontak lom sebab spontan dan pis tinggal si roduk di Mekahnya mengkarak watah-watah sehingga spontan lagi yo ana tak pegat komunikasi segala ji Dar Asyi nya betul di sini bak kontak posnya betul kan Dar Asyi kan Dar Asyi maksud ji darnya lagi pondok apa sih tayo kos ya Dar Asyi darnya istilah ji mesatino lagi losmen ubud lah yang bahasa Arab kaji lebih baju teh. Ana tajuk daerah ji lung dat bagi kan sepi lagi kan. Cocok tak bagi orang yang kemung tinggal di sini bagi untuk jemaah haji atau umrah atau ajak berwisata lah. Dan di sampingnya nah Jamarat Mad Hotel silom. Ya. Ini hotel-hotel sini raya tak? Ya, daerah kawasan Azizia. Luar biasa. InsyaAllah. Pada pih lo hana lun tinggal di sini. Hanya tiro saja kita tumeh dengan teknologi. Semua karena bantuan teknologi. Kita kontak kena gede. Dari Sweden. Akhirnya merupuk asyik. Kita kalian lagi langsung. Dan hingga tak pegang komunikasi bawah supaya aja tak pegang silaturahmi dengan penghuni atau yang jaga wakaf Habib Buga Asyi bangunan lagi rumah dan tip rumah nak AC sebab di sini hanya mungkin hanya AC. Okey saudara, ini hanya intermezzo bagi drone jut komen lebih info dan hingga jut lagi saya kelai sebab karena visa untuk dah kena pajak-pajak yang galak dah guys. Tinggal tapi tiket murah, tak apa je kena. Untuk umrah dan tak pegang acara-acara lain yang kira-kira hanya tak pegah bak Facebook atau media sosial. Sebab orang Aceh di sini ji agak membeda bacut dengan orang Aceh di tempat lain. Dalam artian positif. Karena biasa je orang Aceh luar negara lebih Aceh daripada orang Aceh Gero. Sebab di Aceh lalu hanya bahasa Aceh pi. Ni orang Aceh luar negara lebih fasih bahasa Aceh daripada orang di Aceh. Rasa keacehan dan rasa nasionalisme Aceh. Ono dele saudara. Menyena pupuhai, tiga tu nak kontak tak pegat komunikasi. Masalamah.